dijawabin ngalih toh. Gitu Rene. Barang, busan barang nah jadi jadi cowok busan guys. Loh.
ngaturang ayah Dewa Ratu. Angat gumi dini. Karpete soro atu. Atukel. Mone jon. Mone gumi mengui di saya tuh kike. Inan suke di jek ngale. Lembet yang ngaturang ayah uling gumi tabana nang rauh yang beriki tuh. Sok semua aturan tinja semua tangan sekegong. Dijamin ngale uling tuni Dewa Ratu kayak hotel pun aja panitia. Dan kayak subuh ingo kayak sedang balas tuh Dewa Ratu ingo kayak telepon panggil uling mengaturang ayah di gumi saya di pura dalam tak puja wali ida betara. Dewa Ratu ni kan kayak on penpes pangsing ulung di dingin murah. Dewa Ratu kene luweh bumi ya kok seni tuh tari-tarian aruh dijamin ngalih. Dijamin ngalih yang sini bumi saya tepuk tangan ngajakan seni budaya Bali sih kento biaston jadi jagatan nak wentan kena virus kan kentan virus corona dong. Si mau masker ya ini ketara yang penari tadi si mau masker kecoh aja penonton nih. Jaga penontonnya sing keken penari si mau masker yang penonton si mau masker Maria tuh nak apa-apaan tuh sing tadi sing tuh sing tadi sing tuh ini betul si mau masker apa awas bapak alih aja bapak pecalangannya sing mau masker nak sing tadi jaston ini jaga bentar perubahan tak protokol kesehatan mau masker minimal jaston jaga jarak harus jaga jarak 1 meter ada 2 meter ya penari barong jaraknya 2 meter kengken ya duornya aja ikut nih sing coy balas Aduh saja nih dijawabin ngalih tuh gitu Rene buang aja kebet-kebet tuh. Buang sekali gosnya loh. Kebet-kebet tuh, kaman ke. Memang jadwo, nih jadwo nih busan atau ini metakon aja memen apa jadwo. Tuh bi busan ini bener. Mek nak luar kena muani nih mek. Tuh ya. Masaut memena, tak luar gitu. Dia bentar kini dan memene, mek hati yang nak luar bulan batas nih gembro gitu. Tak kengken aja gitu. Kengken guys, kengken. Jadi jauh pusat guys loh mirip bapak ada gitu bidan cek apa nih nih kene sebuah yang panak di kacang kliwon duh Dewa Ratu agak celananya putih sing talupuhan Tugas, tuh kengken ya memen pidana kalau pun melingang Dewa Ratu sing kene kayak nama perkenalkan diri malu pang sing cek jok kayak uling gumi taban beri pengaturan naya sing gitu jok kayak uling gumi taban uling bedauh dan dia segadungan sing kene kayak memperkenalkan diri
Pastana ke, ani cekek ani imutnya wastan tiang sih kita. Dan awang baca tunang panggidang alin jodoh. Dan awang siang mandi di jodoh ini sayang sih kita. Kale ane sugeh bagus. Kale ane kita, kale ane setia masih. Pangsing ke kalahin nyanyanan. Tinggalnya sih kita wastan ke Dora. Doraemon kunehan menyang berani ke bumi taban segitu tapi kayak di market pancapatan kayak Dora kan tenang pada dia temen segitu panglantur senang sami pang pegedek putuyang deyuk ini wenten puja wali ide betara ngresiti bakti panggeles virus corona menghilang. Pang boleh dedane semedot tiang boleh ngalih penguku jiwa ring margi ring dijak jadi ke pang boleh pekerjaan tu kita pekarya serta kami tu kita. Tepuk tangan. Ni paling demen murid sing masuk nyaruang patut yang lah hadi kita masih nyaruang antara metunangan ajak amal ajak saru. Limane aja matane itu nak di HP nih di sosial kaya awai saja nyam kita panak nama si unyong itu saya saru teman semua yang semua corona kasih teman HP nya culik sebabkan sengida culik unangan kena joh HP nya culik kanti awai sen kaya pasti yo Kusan ngaku saya gitu, pantas mau bawa mangsud. Singin gitu, tak akeh kebenak keranjang pergi no di anu di tengah pangpole sami antara ngayah. Tuh, pesta na singin itu datang nih raga gek kan ini singin itu gek ada antara ngayah jadi wang jero Riki. Wastan jaga kesani, ring Riki sani ringang gek raising kita rasanya di Padang neng Padang api tan Padang lala bentar di laga Riki nak kayak janda separat kang dini ten kinten ngiringang dua gong di tiang ten kinten sani inang sakti sana mau wibawa Riki ring jagate ten kenten dada sehingga kengken tu kengken ni kok kengken neling dunia awal yo kengken adik sing memasker gitu